як мо уже бромадем сред бромади сред дасти чап то мехли ин просто то машут кора десин ана машут кода барадар азиз моз бони шомо чико мекини барадар ахир часа нава часа нам жамиа свор меше мерим то ҳамҷа раста нос инҷа автоматка нам мефрой срад ин ход барадар гari бо ҳамаша нишон медиҳад ҳама автоматка баста се ина ду се ямра аз ин вақт пешхода мегзарас ин даст чап сраза то мешуда зайна десте нам здаим де барадар аз бо ҳамаша нишон салом алейкум бародарои азиз ин ҳамин рӯз ин саҳал кардем мақсад видеоро аввалш видеоро тамошо кардем ки чӣ хел ай метро омадем ина бародаро бо нишон додем иназ бародаро гап мезанем дар рӯзи саиди ҷумъа як борга рӯзи ҷумъа ба ҳаматон муборак шава ака чикор кардем омадӣ видео кай баромад ака видео ҳамин соати ягон соат пеш як соат пеш ина бародаро видео дидам як соат уже расида ина китобошо ина вақта бародармо гирифт ин бародармо қориҷонам гирифта ягон суханӣ мекунанд касе ки мақсад мехоҳед номеро дар поён ҳастай марҳамаи набародаро метро планерная меброи ай выходи мақсад ҳама чиқақтон мо дидем на номер аст бо занг бизанем иншоалло ки бо раҳ меем нишонтон медиҳем гап набардод ягон сухан салом алейкум бародарон хуб хай нави ина чиқара ки гуфтагим бародар як видео як соат пеш дар канали бобоҷон хай бобоҷон биромада ин видео дистивити ина дар ҳақиқат мо омадем ина китоби харона ки беҳтарин хайр шидаги дар ҳамин рӯзи ҷамъа бо барои خب اینا که اومد ماه شریف رمضان ان شاء الله تعالی هم برای هم خودی آدم هم برای نی برادرای هم که بهترین خیر میشود خب رحمت برای همین تشکیل کننده خب همین تشکیل کننده همین کار و باقی همه اون نفرانی که در همین کار خب سهم دارن ما را میناداری ما و رحمت ما میرسونم که ان شاء الله با پلیسی ثواب ان شاء الله تعالی میگیرم بله رحمت برای سخنای بهترین و از خودتون خارج از سخن که سلام علیکم من پیش از یک ساعت در کانال واقعی باباجان دیدم خواستم که قرآن گیرم همچون هدیه من اومدم گرفتم به پول خیلی اکو اسمش پروردگار ثوابش به همه این تشکیل کننده رسد فقط دعا میشه خدا مد غیرت هم قرآن ان شاء الله برادر از نوشتنمون که در حق هر یک آدمی که در این مقصد این خیری ما نیست برادر پیشکی باید برادر میگیم که این خیر همه برادرای خیر خوب مقصد جمع شده برادرای غریب برادرای مسلمان خدمون همه کسی یک جای شده 1300 تا کتاب برادر عزیز و یک چیزی نوشتنمون که هر یک کسی یک کتاب زیاد نمیتونیم بخفگی یک تا که برای که اوداف چندین آدمان دا امید شدن اومدن اثبات نکردن یک کسی اومد 5 تا مده خونم 5 آدم مده خونم 10 آدم اگر آدم میخوندگی اگر خطا نکنیم یک کتاب برای 5 10 آدم در یک خانه باشه میخوندگی آدم میخوند برادر برای اینکه ما را درست فهمین هر یک انسان یک کتاب داده میشود خداوند همه تا نگهبان میشه مرحمت بیارینا کتابتون بگیرین در ماه شریف رمضان بهترین کار میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته